Sad ću ja tebi i vama svima objasniti šta je to paški sir. Zanima vas što je u stvari paški sir, kako ga prepoznati. Znači osim što piše paški sir, zašto je to paški sir? I zašto ovo drugo nisu paški sirevi? Paški sir je sir koji se isključivo radi iz ovčjeg mlijeka proizvedenog na otoku Pagu. Često puta ljude zanima kako to da se napravi toliko puno paškog sira i otkud toliko ovaca na Pagu, otkud to ovčje mlijeko, je li to zbilja sve paški sir, koliko te ovce daju mlijeka, tu nema trave i tako dalje. Ok, ajmo sad na činjenice, da vidimo koliko se može paškog sira napraviti na Pagu. Otok Pag ima površinu oko 300 km2, a od čega je 85% su pašnjaci. Na tih 85% pašnjaka živi slobodno pase oko 35.000 ovaca. Od tih 35.000 ovaca, 25.000 ovaca je muzno. Znači ovo drugo su ovnovi mlade ovce. Laktacija kod paške ovce traje od početka siječnja do kraja lipnja, znači 6 mjeseci, pa možemo reći kad odbijemo period dok su ovce uz jajnice, da ovce muzamo 150 dana godišnje. Ovca se muze 2 puta dnevno, ujutro i navečer, i svaka ovca daje otprilike maksimalno 1 litru dnevno mlijeka. Iako može dati litru mlijeka ili više dnevno, ali u prosjeku ona daje od 7 do 8 deci, što znači da ako je 150 dana muzemo, godišnje puta 7,5 deci, to ispada oko 112 litara mlijeka godišnje. Pomnožimo taj prosjek 112 litara mlijeka godišnje sa brojem muznih ovaca koji je 25.000, doćemo do ukupno proizvedene količine mlijeka godišnje na otoku Pagu 2.800.000 litara. A za proizvodnju kile paškog sira nam treba oko 7 litara ovčjeg mlijeka, znači da moramo 2.800.000 podijeliti sa 7 i doćemo do podatka o količini paškog sira koji se napravi na otoku Pag godišnje, a to je oko 400 tona. Od tih 400 tona paškog sira godišnje na otoku Pagu, naša sirana proizvode oko 40 tona. Znači osim što možete pročitati paški sir, na svakom siru piše, svaki paški sir ima i oznaku izvornosti, a ona nam garantira da je proizvod izvora, znači da je izvorna hranidba ovaca na otoku Pagu i da je sir proizveden na otoku Pagu, a više o tome svemu ćemo idući put. Ćao!